Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to our events on TV. It's the Betway Premiership. Kaizer Chiefs 1, Durban City 0. I'm joined by Junior Matondo. Sure, Steve Ukraine. Yeah, sure. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Matondo. Happy birthday, Matondo. Happy birthday, Matondo. Happy birthday, hey, Matondo. Hey, happy birthday, hey, Matondo. Happy birthday, Matondo. Happy birthday, hey, Matondo. Look at me. Matondo. Happy birthday, hey, Matondo. Happy birthday, hey, Matondo. Happy birthday, Ufuni pirate phezulu uthi pirates. Yes, Tibo. Yes, Tibo. Yes, Tibo. Matondo namhlanje waphethe yabamba 33 years, isibambe 33 points. Yeah, Steve. Tibo, Tara Matondo. Alinde birthday yakhe ukuthi sisicala ibambe 33 points. Ipi podcast yami. Uzokala podcast. Yamamo. Kana phansi nyawa zakhe. Sure, Steve. Yeah, sure. Oh, nangu usa. Alright. Yeah. Namhlanje ngihamba nepodcast yami bafethu. Ya izongigada, ingigade 3 point lesithathile. Yeah, sure. Amaparate angayithatha ugcwalisa ngayo eOrlando. Yeah. Cela ubamba kahle 3 point yami. Uqalile phansi, bheka ipodcast yami yenzani baba? Ngiyabhadala mina. In red leather. Nombuthume ngeza ngamkhokhela. Ngamkhokhela nombuthume. Lo muntu usekhunda la kabuya khona. Ubuye sekhunda lo muntu uzogada mina nje. Just ukuzogada mina. Nombuthume ngeza ngamchasha. Yeah. Siyabona. Umbhatala ngcono. Kunale 1000 abamnika lona. Yeah, Steve mfethu siyabonga nje injabulo la ekhaya mfethu 3 points sithathile. And then le 2 games esele mfethu zoba na 39 njengoba ngina 39 nayo izoba na 39. Le 2 games izokwazi ukuthi plus mfethu. I-Chiefs isijabulisile kakhulukazi ngelanga lami lokuzalwa. Yes. Ngidisappointekile nje izolo iPirate yo draw ngelanga lika makhala njalo. Idlala idraw kanjani obemele iwinele umakhala njalo. So ubazi ukuthi umakhala njalo noma bombeka bambeka nga 3 point. So mina ibirthday yami namhlanje ngine 3 point. So ngina 33. Uyangithola. Uyakwazi ukuthi dala birthday uyibe ngawini Chiefs. Ojika nalo le cake ngisho. Khana namhlanje ufika nalo le cake. Ngoba iwinile. 15 namhlanje. 15 namhlanje. Birthday kanti Thibo bona bafana taluka mara bafana because bona mama bafana idrowile le ntho lethi mina number 11 mo league so yo remele bana uyakwabele bafana kanjani mara dala phela sinalidle le cake asiwelele mona asiwelele mona the whole bafana ya you go bros yeah Steve
mfethu ngijabulela nje ulilepho mfethu umjida loyana uphushile uphethe nane goal of the season leyana goal of the season bengenza imbombayi abo Ivan Khoza bangalinge besithathele boMakhawula bethi ama goal of the season ufuna leyana kalilepho alikho elinye iliphe elinye angiliboni nami but sastragila la emidlelini asinaye destroyer abuyisa umthetho sibe ne destroyer ngoba namanje phela siphume ngembobo enalithi kancane le late uyabona kancane siphume ngembobo enalithi so iwin but angekho happy ngale ya win leya so madlana abo Durban City sodlala so akukho mnandi sawudlala nobo Sundowns angeke ngibali Pirates ngibale abo Sundowns abantu sizodlala nabo because abantu abadlala eAfrica so nja experience leya labo sinabo la elokushini angingandaba akusilo utho laba mfethu akusilo utho obomduno bovilakazi mfethu baphakamisile bazwile ukuthi ikhalo zabalandeli bathini yabo noba umntawunge nawo ubonile ukuthi hayi ama supporter akhala so nalo abambophile bakusula ke wiphayikazi bakusula ke sponsor awuya players uzothenga elinye iquantum asibonge Rodman yashiya